Koto ma parashano arrochunere Archbishop Janan Lum. Adiope atunga luajasi Unisalise Nyagu. Ngesi tata munite pone lo ejenia ngesi Archbishop Janan Lum. Duko kinengo emuluke kanisa labaka ya Nyagu. Angarte so mbale isiana kinedini. So uparo saja kaiti kira kebero. So Lum ngesa na isiana na ngoro. Imulukai punle jara aya itaswame kanisa. Ngese siana na ngese ngo de Bible kunya budo ngeso koro kinga Amerika itaisiana niso. Bularte so Shoptaka Theological College Mukono. Nesida jeno nengo Lumu ebungo kinga. Jeno nengo bere twenile Kenya. So ani ngesi jiswa maibori ma ngesi munon kinige. Ebo ngeso kinga. Ngeso angalo kada jaka ete kinga. Toto Unisalise Nyagu. Ngesi nerite ponelo itutor ngesi Archbishop Janan Lum. Nyona ngesi due yanuti ja kokor do pebio kunle je kinoto kunle ngopeta lichemio nise kunla ko sa ngopeta ja ka te ka ngwalete nya je samone kunla dokia kujune Togo e college kera isiarari siar ida dausa nyama lanche balangisa kudanga yoga kinesi hatuna nara tunu yintweni kere okuto se chuti kapa kina Yesu last supper ubongori ngesi ikurususa kwenye adunde kana Lum tabaka eba accident be do moto kabe niskede ngema kede ngaivo boso fumbi do da dumota kiskere omoto kedo konye bishop Suluaja sapa Kenya ibasa konote maraikis lumasito goje angari no Archbishop Laila do de limoeta Archbishop ali pena papa kosleja tomaku kero kongese limo leja tomaku itorara sasta kitu nari ngarti generali Nunyo ekaishisha ikineoni Kristayon arrochunoke Archbishop Janan Lum. Topolori twen mami topolotai mami losa inyala kiro udoli teneje tenene polo ke president Lumu ilimo ni jo udoli no ke president kwa kata kusiri kuto na ngonga rubure na jiena kwa kukere be Uganda yari kilio salta kuseru so yanyu ni jogo ni you are developing so yuri itapolori doko twen ngara inus ngara isi training in echipa kejangi weaknesses ke tamata veroni ay ngara ni salema na ruburu Kanuka TV East Abraham Elapu Koibuga Soroti.